Posljednjom koreografijom da li su tu? Koreografija se zove Igre iz Bosilegradskog krajišta. And now please welcome the folklore group Legende from Gatineau with the final dance of the evening, and the younger group with dances from the region of Bosilegrad. La chorégraphie suivante vient d'une région appelée Bosilegrad et donne encore une fois de légende. They're gonna perform dancing in that region called Bosilegrad. That's called that's border with Serbia and Bulgaria. There's a different style. Vidam danu dušo dan, vidam vrhotno, imala mi vrhotno, Malo je da ne pravi.
legende. Big warm applause to all our great dancers of the evening. Ovo ima samo na olimpijskim igrama i kada igraju legende.